Lethu ukuthi akhe sizwe uma kusizwe uma ke before sikhambe sizwe ukuthi yena uthini ngendaba lana why nina ningazami plan ukuthi nibathengele abantwana ubaba babereka hola every week thina singabereki sithengele abantwana bakhe awayikhona info wena ungayenza manje nangibona ngathi ukhona obhalako or umama abona ukuthi asitsho abantwana akanamama akanababo ubaba labantwana okay and uhola ngeveke sikuthi angahluleka akafuni net maye wena ke sesinaho wayidla yonke zange uthathe embijana ubabekele unyaka uphela musi at least anabobeka 50 rand enyakeni beka 50 rand kuthi nakuphela unyaka wazi ukuthi abantwana whether ubaba uyabayenzela kare wabayenzeli wena at least une alternative yokuthi abantwana bakhona ukuthola impahla cala musi badla unyaka uChristmas wonke nonywe banganampahla at all and bantwana babantazana elese kuyi4 years I think it's 4 years 2 years back umama mbathengelile ugogo wami wabathengele the following year mara nabagcina wathakhona kale sithengile abantwana bakavusiza sabereka and no mama kumele niziplan nathi sigena sibereka na iplan for abantwana at least 2 penyana uyabathengela abantwana mara nayo ithandazo sikabaliselele nayo awuthandazo wayoliselela abantwana thandazo wawuliselela abantwana ikinga ukuthi baba lapha ekhaya angisho ngime engisupportayo ngime mara uqoka kuhle uhlala umuhle wena uhlezi thandazo irokona yakhe ibuyaphi irokona bangiphile mina ngiphila ngempahla zokuphiwa but mina noma ungabuza noma ngibaza ukuthi ngiphila ngempahla zokuphiwa mina ngene esitolo basho ngizithengela impahla ngiyaphiwa impahla mina ngiphila ngempahla zokuphiwa mina nasesontweni angisokhona impahla bayangipha mina impahla bayangipha ngiphila ngempahla zokuphiwa angene esitolo basho mina ngithenga impahla angizithengeli ngathi ngihluka ngithengela kwami impahla angikhoni ukuthengela impahla mina ngikhoni ngise ngihambe ngiyongena nale kubomasho ngenxa ukuthi ngikhona ukuthi ngithengela abantwana babo izidaba shoda ngazo ngikhona ukubathengela ukudla bathola into zokugeza lapha ekhaya angikhoni ukungena esitolo ngizithengele mina ngisho kwamanje anginafoni efuna ngibhethela ifoni kama anginafoni angikhona anginafoni angikhona wasicathula ese engisicokela amanqathi la ngiphiwe ngenye intombazane ehlala ngapha ngasekhaya mara kombenza so mara nalo lo omncane enginayo impahla azicokile impahla zokuphiwa naye impahla zokuphiwa nayo ubabeke kwayena akamenzeli next siphila ngempahla zokuphiwa thina siyaphiwa impahla siyaphiwa nakhona umntwana lo omncane lo engeza naye le ukuba zangithole lempahla lezi zokuphiwa bengeke azagcoke vele bengeke ngoba kumanje esibhedlela ngibuyekani ingabe esibhedlela ngenxa yalomntwana lomncane so lokho ngihamba nempedlela ngiphila ngempahla zokuphiwa mina ngene esitolo basho mina ngizithengela impahla ngithenga isipahla mina impahla sengicokela ngezokuphiwa okay my mama masingakuthumela thina from esayidini lethu sikuthumela imali engange 500 rand mhlambe sibone ukuthi ungathengela ini abantwana mhlambe amakhavaranyana njengoba bathi uvusi yabaleka unayo i-account mhlambe esingakuthumela kiyo sibone ukuthi ungagcwalisa njani njengoba uvusi abalekile mama thina ngoba ngumthumela imali engange 500 rand yokuthengela abantwana ikhavara nokhunye mhlambe ekuseleleko nangabe mhlambe bakhona abanye bangahelebha ngoba abanye abanandaba nangusesizwe ubuhlungu ngoba ubalekile umbona lo angazi ukuthi ungalili mama asikisi angazi ukuthi singakuthumela kuphi i500 rand ubone ukuthi ukuthenga imo ubathengela amakhavari ukuthi baye esikolweni mhlambe siza kuchecha nabanye abantu esiberekisana nabo babo sibone ukuthi bakhona ukuthi badonetele abantwana mhlambe ngezicathula abanye labo bangakhona akusunguye bezana la akekho lapho balekile mhlambe abanye bangakhona ukuthi badonate mhlambe ngamanyathelo neuniform ukuthi ukhona ukuthola okhunye abantwana bachubekele phambili mhlambe nangabe abantu bafuna ukudosela or bafuna ukufaka isandla bangakudosela kuphi mhlambe kule phone le ngibhethela kusibizele ke siphume ngokuthumela something nathi ke si-identity okuncanyazana nje ukuthi abantwana baye esikoleni bangafani nabanye abantwana kusenze so ntho ikwesha botlhoko because ntate o re tsela re bolela le yona o jile lo jana nna re tsebe gore o lebile ka mo e leng gore a ikemišetša ebile ba bangwe bafo wa bola ba khambile ba tsebešetše so bayazi nabo ukuthi le situation yakhe yenza ayisi right ngoba lo munye naye bana bathengela impahla ngoDisemba nasibona ukuthi kurara siyabathengela impahla ngoba thola bavakashile ngapha abantwana bethu bathengela impahla ngibo bonke abanganampahla
Yeah, kusibizele inomboro zakho sisi nabanye mhlawumbe abafuna ukuthumela something bathumele kuinomboro zakho. Zithini inomboro zakho? 082 Ngize-Capitec. ilezi phone Ze-Capitec zithini? ikhathi lami lisekhaya Ngifuna i-Capitec number ukuthi uthini i-Capitec number ngikuthumele mhlawumbe. isekhathini lami ekhaya I-cellphone number yakho uyiphathe. Uyirejiste ngayiphi number? ma I-cellphone number ngiyo le besikufonela ngayo. Ngiyiphi orejistare ngayo i-Capitec? ekulosidingayo Yes. ilo kanjani 076 076 77 77 07 07 063 063. Amagama akho athini? nomthandazo uphosha amadonsela Nomthandazo. Nomthandazo. Okay. Uyabuya ngapha? Oh, okay. Ungibani ngumadonsela? Okay. Madonsela hayibo. Konke izobani igama lakho? nomthandazo Okay. Sithumele u-500 nyana ukuthenga ukhona ngakhona ukuthenga amakhavara. Lesithumela yona ngiyokuthenga amakhavara ngisho. Sikuthumelela ngisho. okay but Yeah. No, siyathokoza. Mhlambe siza kubuya nakakhona nesifonele ebusuku sibuye noma ngaba